Bok svima. Danas kao šatro igramo ponovno Hearthstone. Igramo Hearthstone i odgovaramo tu na neke pitanja, ono realno što mi non stop postavljate. Tako da ćemo igrat Hearthstone i proći par pitanja onako da ne bude lame, da ne bude dosadno. Tako da ono, today quest Restore Warlock Victory. Moram dva puta pobijediti sa Victorijem, sa Priestom i s Priestom i Warlockom. Dude. Hoćemo li mi to napraviti? Da ja vidim kakve ja imam. I slagao sam jučer neki deck, tako da ne znam da li će da bude dobar. I ovdje imam 6 pitanja koja sam zapisao. I onda ćemo da vidimo da li ću ja možda odgovoriti na sva 6 pitanja. Možda i dođe sedlo neko i 8, 9, 10. Sa Rogen sam jučer igrao i dobio sam neke kartice onako. To lajkujte stranicu dole imate u opisu, jedan ćete vidjeti koje sam dobio kartice jer tamo objavljujem one gluposti tipa šta sam danas dobio, šta sam jučer dobio i šta sam jeo. Danas ja imam Roge, šta vam bio Roge da? A moram dobiti sa Priestom ili Warlockom. Idemo, šta idemo playat? Idemo dobiti batine u igri, idemo dobiti batine. Tako ćemo spušiti ovu rundu, ovaj meč s Priestom ili Warlockom. Ali ja ne igram ni s Priestom ni s Warlockom. Znači, Priest, on se može healovat, Warlock, tip se ubije da bi mogao ući kartu. Znači 2 damage se napravi. Priest ili Warlock, Priest ili Warlock, Priest ili Warlock, Priest ili Warlock. Čak sam igrao sa Warlock, sa Priestom nisam. Ajmo prvo s Priestom, znači prvi put igram s Priestom. Ajde da vidimo. Uglavnom, ajmo na ta česta pitanja što mi postavljate onako, pošto dosta odgovaram u komentare od vas što vi postavite dole. Tako da ću ja da nešto odgovorim, tako da ono... Kad me pitate neko pitanje, ja ću vas poslati na ovaj video. Tako da ćete vidjeti šta je šta. I da će biti nešto worthy, da, logično, uvijek to dođe. Uglavnom, zašto ne igram WoW na nekom privatnom serveru je bilo pitanje. I ovo ima Priest. Je to Priest? Je Priest. Jeste Priest. Da li sam zadovoljan ovim kartama? Moram primjer, heal, draw a card. Pa možda. Zašto ne igram WoW na nekom privatnom serveru? Zato što sam inače veliki fan WoW-a. Imam sve original WoW, znači ono... Obično WoW, sve od WoW-a imam. Nemam ovu zadnju ekspanziju, da. Ali eto, deal 5 damage to enemy hero. Hoćemo ga odmah mu nabiti. To ćemo poslije, enemy hero je ovaj. Ajmo ovo. Što da baci neku kartu random da bude. Uglavnom, ne igram WoW na privatnima, što ne volim privatne servere, zato što je dosta bugova. Ako... Nije to, nije original. Original je original jednostavno Blizzarda, znači... Siguran si da nema ono, da dođe tip i da ubije jednu kokošku i dođe level ono 3. A realno gledano moraš ubiti 2 kokoške da dođeš do drugog levela. Tako da ne volim to. Znači njega ne mogu napustiti. What the... Znači, ovaj ima moć kada minion se heala, učiš kartu. Okej. Give a minion plus 2 health, draw a card. Whatever. Plus 2 health. Ha! Jaj. I uglavnom ne volim igrat na privatnima iz razloga što... Right away. Evo. Ima dosta bugova i ne volim to. Ipak, pravi serveri se plaća, treba kupiti bon, ne igram zato što nemam para za bon i što nemam novu ekspanziju. I ovaj me upravo dobio, tj. napao. I onda jednostavno ne ide to tako, to treba da platiš lijepo pa da igraš kako treba, a ne kao tu nešto.
Ovako se to radi razgu. Ovako. Onda restartamo se 2 healtha ili ćemo pozvati Pista. I eto, zato ne igram. Zašto ne igram nove igre? Bilo isto pitanje. Sad imam. Ne igram nove igre zato što imam dobro kompjuter, znači mogu igrati nove igre. Znači, trenutno snimam Hearthstone i imam i 13 FPS, znači... Dobro da nije neka FPS igra jer to je bilo katastrofa, ovdje su samo karte, tako da nije potreban neki veliki FPS. I vidite da dosta toga kad dođe onako ljubičasto, to je zato što, kako se zove... ima 2 taunta. To šatruće, 3 napada, ostaćemo 3. Give a minion. Plus 1, plus 1. We must cleanse the Sunwell. 4. Ajmo ga napast. Pa! Je! Još je živ, a da imao sam 4 napada. Šta ova ima moć? Whenever character is healed, gain plus 2 teka. Right away. Tebe ćemo. I must attack that minion with taunt. Pardon. A on ima 3, ubit će me. Radim glupost, ovo ćemo spušiti. Uglavnom, ne igram igre na Underkom. Tako da, igram ovo što mogu i bitno mi je da nešto uploadam, pošto volim ovako igrati igrice. Volio bi naravno da snimam Battlefield 3 te stvari, ali ono, nema se. Ali nadamo se da će biti sezonu sada, dolazim stranice lijepo, da je divno, pa kupim kompjuter, složimo, to planiram već dosta, tako da će biti What? Really? Oh! Spušit ćemo ovo. Kad će live? Ne, zašto reklamiraš neke kanale, moje kanal ne želiš reklamirati? Zato što ti ne valja kanal. Realno gledam, znači... Deal 1 damage, 4 plus 3. Sad ćemo ga moći lijepo. One shot, one kill. Ubijemo. Well played. To se traži. Imamo 4 ova. Što znači da ja mogu... Whenever minion is healed, draw card. Nemamo ništa da heala, tako da ćemo pozvat ovo. I startat ćemo se 2 healtha. Thank you. Znači da žrtvujemo i njega. Tako da tebe ramrtas. Ovo je tu. I ne reklamiram bilo koje kanale iz razloga što možda nisu... Ja ne mislim osobno da bi se to svidjelo ljudima koji me prate. Ne mogu reklamirati kanal koji ne znam, neko je predstavio se što sve na kanalu i sad ja to reklamiram. Znači, ko će mene garantirati da će moji ljudi kad se pretplate biti zadovoljni. Pušite ovu rundu, ovo je žalostno. Ovo je žalostno. Daj mi kartu neku dobru. Ne! Sebe je, ne znam. Thank you. Aaaa! Sad sam skužio, znači ja kad se healam ovaj dobija na napadu. Oooo! Really? Evo ti ovako. Znači ja se nisam trebao healat. Pa mamu ti. I jao. Ja, ovo je tako loše odigrana ruka. Tako da ono ljudi, reklamiram kanale koji se meni osobno sviđaju i za koje mislim da će se svidjeti nekim drugim ljudima koji mene prate ili vidjeti na stranici. Pa nabijate. Šta će ti 2 healtha, šta će ti? I mogu si me napasti preko. 104. Ovo si mi dobro brate napravio. Stavljam minion with šta? With 3 or less attack. I to! Tauntan, sve mi daje.
Zašto meni dolazi karta? Well played. On mene heala. Tip me ubio. Ne. Odigrat ćemo još jednu. Nije. Šta je zgodno? Mogu me napast direktno. Evo ti. Ne! Destroy a minion with 3 or Not less quite attack. what was planned. The light shall burn you. Brate. Ovo. Idemo Greetings. taunta. I ovo. Da nam padnemo. To se traži. Deal. Ako se healujem onda... A on će dobiti. Zašto ne, kad će live? Live-ovi će biti nakon 3. mjeseca jer ja imam blokadu na kanalu, tako da ljudi ne mogu live. Zašto imam blokadu? Jer sam napravio video kako provaliti, ne znam, speed touch. Jer su to meni prijavili. I me siluje. Sad treba naći nešto što će ga ubiti. Šta će ga ubiti? Bit ću ja njega. Znači ne znam, ovo je... Može me ovako ubiti, to je to. I wonder. Znači ja se healujem, on će dobiti +2 napada. To je tako loše, ljudi moji. Ovo je smiješno. Zovem njega. Nešto jako. I'll give it a shot. I ubit će njega ovako. I'll give it a Mogu jedino shot. preko i to je loše. I šta da ga healam, neću. Live-ovi će biti znači nakon 3. mjeseca smo rekli, zašto nemaš više suba i pregleda? Zašto nemam više nego što trenutno imam? To se mene ne pita, to ja ne znam, to je sve do vas kad ja kažem da podijelite video, da se pretplatite, da tako to la slično nešto napravo, to vi ne radite, tako da nije do mene. Ja radim videa i vi ste oni koji odlučuju da li ću imati više subscribe-u. Deal 2 damage-a, napadnem ga tamo, deal 2 damage. To! Te bra. Ovako. Aj ne, on ima taunta. Sa +5 napada. Ne, obrane. Znači to da ja moram napast njega. On ima 3 napada. Evo ti napada. Ovako, nije problem. Može mi samo tako me može razbiti. Joj, imao sam još 4, a da, mogu se healati, te gluposti. Uglavnom, ovo je katastrofa runda, ovaj će ga nabrijati komu iza nogu tamo. Man, he's a minion from there. Double minion health. I ovaj će dobiti na napadu. Ne! Dosta! Šta radiš, momak? Ja te ne kužim. Ovo ima 16 obrane! Šta? Destroy a minion with 3 or less attack. Ubit ćemo mu ovo, logično. Da. Zašto sam ja dobio ovo? Dobro, ne žalim se. Ljudi moji, ovo je... Da li je ovo? Znači, gledaj. Ubijem ga. Napokon! Okej. Ovo vraćamo ovamo. Ovo ne dobija nikakvu moć, to je dobro. Whenever this minion is damaged, dame ga. Damn, son! Where'd you find this?
Vraćamo se u igru, ali loše. I bilo je pitanje, šta je još bilo pitanje? Da li da počnem s njima? Dosta me pitalo da li da počnem s njima. Gledajte, na kanalu, a općenito ne u tomu, nije tako lagano doći do pregleda, do ne znam, popularnosti, kako to god vi već nazvali. I treba mi 3, on ima 1, napadnem ga. Push forward. Ovo je izvedivo. Šta? Aha, može. Ovo mi je dobio na napadu. Lajkam. Napadam te direktno sada, ja to ne mogu. Ali moglo me ubiti, znači... Stavljam i tanta. Jelam se. I mogu zdati njega. I evo, sad smo barem zaštićeni za sljedeću rundu, ako on izbaci neki spell. Uglavnom, teško je na YouTube uspjeti, nije tako lagano, osim ako nemaš full dobru ideju i ono... Znaš kako privući ljudi, ili ćeš se grupirati, ili ćeš raditi neke, ne znam, smiješne stvari, što će ti ljudi prihvatiti da se nasmiju, da se zabave, tako to. Ili ti bi izgubiti, ti bi se... I ovo nije bilo u planu da ja pobjedim. I dobili smo double minion help. To! Eto ljudi. Uglavnom, postavljajte pitanja u komentare ovog videa, tako da vam ja odgovorim u nekom drugom gameplayu. Ili možda snijem pitanje i odgovori, ili što već. Lajkujte stranicu kako biste ostali u toku novih videa i svega, pretplatite se na kanal. Vidimo se u sljedećem gameplayu, do tada uživajte mi, budite mi pozdravljeni. To je to. Ćao!